Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mu bakomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Mbabwire yuko benshi mu barwanashyaka ba RNC ni Rwanda National Congress, n'umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda uyobowe na Bwana Kayumba Nyamwasa, bivugwa ko aba muri South Africa cyangwa se muri Afrika y'Epfo. Aba rero bakaba babaga mu gihugu cya Uganda ngo batangiye guhunga umujyi wa Kampala nkuko amakuru atugera akomeza kugenda abivuga. RNC ya Kayumba Nyamwasa na RAC urunana ya Jean Paul Turayishimiye byatanze impuruza ku bantu babo bari muri Kampala cyangwa se mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda. Nyuma y'urupfu rwari umwe mu banyapolitike ba Rudi Runana rutse kwicwa n'abajura mu mujyi wa Kampala, Munyaneza Leon Emmanuel wahoze ari umudepite mu Rwanda wapfuye mu ijoro yo ku itariki ya 11 Werurwe 2022. Umwe mu mpunzi z'abanyarwanda uba mu mujyi wa Kampala utarashatse ko amazina ye yatangazwa yabwiye isoko y'amakuru ya Rwanda Tribune dukesha amakuru ko nyakwigendera Munyaneza Leon Emmanuel wari komiseri mu mutwe urwanya leta y'u Rwanda witwa PGM cyangwa se Pan Africa Gospel Youth Movement, ndetse akaba ari mu bayishinze ngo yarafitanye inzangano n'abantu benshi cyane ku buryo ngo bigoye guhita utahura inkomoko y'abamwishe. Munyaneza Leon Emmanuel ngo Ntabanganyimana Jean Marie Sebahire Emmanuel n'umugore we witwa Solange utuye ahitwa Gayaza guhera mu mwaka wa 2014 kugeza 2019 ngo bazenguruka ibice bya Mubende no mu nkambi za Rwamanjwa, Cyaka ya mbere, Cyaka kabiri na Kivare ngo baka abanyarwanda bahatuye amafaranga yitirirwaga rero RNC, ndetse bamwe ngo bakagenda babasezeranya imyanya ikomeye mu gihe RNC izaba ifashe ubutegetsi mu Rwanda. Ba nyirugutungana amafaranga ibyo bijejwe baje kugenda babikora cyangwa se banabibura. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 Munyaneza Leon Emmanuel, Ntabanganyimana Jean Marie na Sebahire Emmanuel badukanye ikiswe PGM Pan Africa Gospel Youth Movement, bavuga ko ari ishyaka ry'abahutu ngo rije gutera ingabo mu bitugu FDLR na Rudi Runana, aho ngo bagurishaga imipira ingofero ku giciro kiri hejuru, aho naho rero uwabiguraga yasezeranywaga imyanya ikomeye, ndetse bamwe ngo bohereza n'abana babo muri Kongo bapfirayo. Ibi ngo byose Munyaneza Leon Emmanuel na bagenzi be ngo bakoreye abo baturage ni fagitire rero ngo bazagenda babaryoza nkuko bagiye babigarukaho. Mu kiganiro Jean Paul Turayishimiye herutse rero gucisha kuri radio Iteme yahamagariye abambari be gukura akarenge mu mujyi wa Kampala, aho yavugaga ko kuba imipaka yafunguye ngo bizazanira ibibazo abayoboke babo. Ubwo ati twandikaga inkuru, hari amakuru ava mu mujyi wa Kampala mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda avuga ko benshi mu bagambanyi ba RNC bajyaga bafungisha abanyarwanda babashinja ubutasi, bagahungira muri Zambia na Afrika y'Epfo kubera isoni n'ikimwaro. Umwe mu basesenguzi mu bya politiki yabwiye Rwanda Tribune ko Uganda ishobora kuba yararebye kure ishyira ku munzani isanga itakomeza gukorana n'ikiswe opposition nyarwanda kitariho kidafite n'umurongo, igahitamo rero gukorana n'u Rwanda nka guverinoma kuko aribyo bifitiye benshi akamaro, yaba ku bukungu ndetse na politike. Mu yandi makuru, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo impungenge ni zose ku buzima bwa Perezida Tshisekedi umaze iminsi mu gihugu cy'Ububiligi, nk'uko amakuru dukesha bimwe mu bitangazamakuru byo muri iki gihugu bivuga. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze iminsi ibihuha ku buzima bw'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi. Ibinyamakuru byo mu Bubiligi nka Libre Afrique byatangaje ko ubuzima bwe butifashe neza nyuma yo kubagwa umutima, ariko ibi byatewe utwatsi na guverinoma ndetse na Presidence mu by'umukuru w'igihugu muri Kongo. Mu rwego rwo guhumuriza guverinoma ye ndetse n'abaturage ku bijyanye n'ubuzima bwe, Perezida Tshisekedi yagize atya kuwa gatanu afata ijambo ari Bruxelles mu Bubiligi mu nama y'abaminisitiri avuga ku rugendo rwe mu Bubiligi, yakanye ko yigeze abagwa mu buryo ubwo aribwo bwose umutima. Perezida wa Repubulika umukuru w'igihugu yagize icyo avuga bitunguranye i Bruxelles, agaruka ku gihe cye mu bwami bw'Ububiligi. Perezida wa Repubulika yamenyesheje abagize guverinoma ko nyuma yo kwisuzumisha ku bitaro kabuhariwe, uyu ngo ni umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya yongeye ko umukuru w'igihugu yisuzumishije indwara yitwa hernie discale ifata mu rutirigongo ahagana hasi, kandi yitaweho neza n'abaganga nk'uko iyi nkuru dukesha RFI n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa bivuga.
Muyaya ati rero ntabwo yigeze abagwa, yatangaje ko azagaruka mu gihugu mu cyumweru gitaha kandi azayobora nk'umukuru w'igihugu inama minisitiri yo ku itariki ya 18 Werurwe. Yahamagariye abaturage ba Kongo kwirinda gukoreshwa na bimwe mu binyamakuru laboratwari zifite imigambi itari myiza ku butegetsi bwa Kongo. Duce muri Gabon, mbabwire ko umuryango wa Bongo umaranye ubutegetsi imyaka 53 urateganya kubugumana nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye bikomeje kugenda bigaruka. Kuri wa gatandatu Perezida Ali Bongo Ondimba wa Gabon yatangaje ko aziyamamariza amatora y'umwaka utaha ubwo hizizwaga imyaka 54 ishyaka PDG riri ku butegetsi. Perezida Ali Bongo yinjiye mu cyumba cy'inama cyaberagamo inama nta nkoni asanzwe agenderaho, ahabwa amashyi n'abayoboke b'ishyaka. Ubwo yafataga ijambo, Ali Bongo ntiyahishe ibyishimo bye byo kongera guhura n'abayoboke b'ishyaka nk'uko inkuru dukesha RFI n'amakuru ya France bivuga. Ati imyaka 4 irashize tutabona uburyo bwo guhura hano nk'umuryango. Ati ku bwanjye naciye mu bigeragezo bikomeye cyane, uyu munsi ati narabitsinze bidasubirwaho. Yakomeje agira ati nzaba mpari ndi kumwe namwe. Yakomeje kandi amenyesha abayoboke gahunda afite mu gihe kiri imbere. Ati inshuti basangira ngendo 2023 iregereje, nzaba mpari ndi kumwe namwe. Ati ku bwanyu intego yonyine ni insinzi itagibwaho impaka. Ku myaka 63 Ali Bongo yageze ku butegetsi muri Kanama 2009 nyuma y'urupfu rwa se Omar Bongo wayoboye Gabon imyaka 41. Ali Bongo wongeye gutorwa muri 2016 ashobora kongera kwiyamamaza mu gihe cyose abishaka nyuma y'ivugururwa ry'itegeko nshinga muri 2017. Muri rusange rero umuryango wa Bongo kumaranye ubutegetsi imyaka 53 ishobora kwiyongeraho indi itazwi kugeza magingo angaya. Umuryango nyakwigendera Asina Paul Rwigara uhanganye n'umujyi wa Kigali mu manza z'amahugu ku kibanza cyabo. Umujyi wa Kigali uvuga ko ntacyo wabahuguje, naho kwa Rwigara bo barasaba amafaranga miliyari 1 y'amanyarwanda ku kibanza cyabo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Uwo mutungo utimukanwa mu mujyi wa Kigali uburana n'umuryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara ni ikibanza giherereye ahazwi nko mu Kiyovu Peyaje kiri ku ihuriro ry'imihanda. Ni ikibanza cyubatsemo igorofa ebyiri ndende z'ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi ya RSSB. Abo kwa Rwigara bavuga ko mu 2003 umujyi wa Kigali wahaye Rwigara ubutaka ariko umusaba kwimura bari baburiho abanje kubishyura. Abahagarariye umujyi wa Kigali barimo umunyamategeko Liliane Gahongayire bavuga ko Rwigara atabashije kubahiriza amasezerano yari yagiranye n'umujyi wa Kigali yo kwimura bari kuri ubwo butaka, biba ngombwa ko bwegurirwa ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi ya RSSB. Abo banyamategeko bavuga ko Rwigara yari amaze kwishyura abaturage miliyoni 6 z'amafaranga gusa, bityo ko ari umujyi wa Kigali wagombye kubumusubiza. Umunyamategeko Janvier Rwagatare wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko ayo mafaranga miliyoni 6 yabazwe n'umujyi wa Kigali, akavuga ko atari wo kubaza ibimenyetso. Yemeza ko ku ruhande rwa Rwigara berekanye intonde z'abaturage bimuwe n'amafaranga babishyuye. Yavuze ko izo miliyoni 6 zivugwa n'umujyi wa Kigali zateshejwe agaciro mu rundi rubanza. Uyu munyamategeko akavuga ko naho umujyi wa Kigali wandikiye Rwigara umugaragariza ko yananiwe kwimura abaturage ngo bigaragare nk'ikimenyetso ku kiburanwa. Agakomeza kuvuga ko aho igorofa z'ikigo RSSB zubatse hose hari ubuso bwa Rwigara. Mu mvugo ibumbatiye kutishima, Madame Adeline Rwigara umugore wa nyakwigendera afata inyubako za RSSB akazibona nk'ibizu bireshya naho bwagakereye bubatse mu kibanza cyabo. Avuga ko Rwigara amaze kuhimura abaturage umujyi wa Kigali wamubwiye ko uhashaka ukahashyira ibindi bikorwa. Avuga ko Rwigara yabasabye kumusubiza amafaranga yishyuye yimura abaturage nayo yishyuye umugenagaciro. Avuga ko mu magambo ye umujyi wamujugunyiye sheke ya miliyoni 6 z'amafaranga nawe arayibasubiza, imanza zitangira ubwo. Umujyi wa Kigali urasobanura ko hari n'abaturage bari batuye muri ubwo butaka bagiye bagirana ibibazo no kwa Rwigara kandi ko biteguye kubitangaho ubuhamya. Uvuga ko ikibanza cyari gifite nimero 5860 kiza guhinduka ikibanza nimero 109 cyari icy'uwitwa Claver Kayihura. Umujyi wa Kigali uvuga ko kwa Rwigara bakoresheje igenagaciro ku kibanza 5860 kitari cyo. Ukavuga ko hari baruwa yo mu 2009 Rwigara yanditse mbere yo gupfa yemeza ko atari yararangije kwimura abaturage. Icyakora umujyi wa Kigali ntiwabashije kugaragariza urukiko niba ikibanza nimero 5860 kwa Rwigara baregera cyarabayeho cyangwa kitarabayeho. Umugore wa nyakwigendera Adeline Rwigara we agakomeza gutsemba akavuga ko iyo baruwa itabayeho. Imbere y'umucamanza yavuze ko igihe ubutegetsi bwabatwariraga uruganda rw'itabi n'igihe we n'abana bari baboheye iwabo mu gipangu babasahuye inyandiko bari batunze zose bakagenda bakiyuzurizaho ibyo bishakiye. Agasaba ko bagaragaza umwimerere w'iyo baruwa. Umujyi wa Kigali ukavuga ko wayigejeje ku rukiko mu mwimerere wayo.
Adeline Rwigara avuga ko ibyakozwe ari ibyo yise ikinyoma cyangwa se itekinika, kuko yemeza ko Rwigara yari yarimuye abaturage ku kiguzi gisaga miliyoni 400 z'amafaranga. Atumbereye abanyamategeko bahagarariye umujyi wa Kigali yabatungaga ikiganza ati ndabatumye mugende mubwire bene wanyu ko ibyo bakoze batwibye kandi bizwi. Imyitwarire yazamuye amarangamutima ko bari mu rukiko bagasekera icyarimwe mu majwi yo hasi. Urukiko rwamwibukije ko nta wundi agomba gutuma uretse umucamanza ukuriye inteko iburanisha. Yavuze ko nubwo atibuka neza itariki umugabo we yatsindiyeho umujyi wa Kigali ku rwego rwa mbere byamubereye intandaro yo kwicwa ziri imitungo ye. Mu 2013 Rwigara yari yatsinze umujyi wa Kigali mu izina ry'akarere ka Nyarugenge utegekwa kwishyura amafaranga akabakaba muri miliyari 1. Yarakubiyemo ayo yishyuye abaturage ndetse nayo mugena agaciro. Ibyo umujyi wa Kigali wanze gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inkiko bakomeza kuzurungutana na magingo aya. Assinapol Rwigara yapfuye mu 2015, ubutegetsi buvuga ko yazize impanuka mu gihe umuryango we uvuga ko bwamwivuganye. Urukiko ruzabifataho icyemezo ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Eric Bagira ubusa urakoze kuri iyo nkuru. Ibiganiro by'ijwi rya Amerika birakomeje. Muri raporo zawo za buri mwaka zitandukanye, ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko indwara zandura ziri mu za mbere zihitana abantu benshi. Zo nizo mu nda zifashe gute mu Burundi, cyane cyane mu bitaro byigenga Bomarek n'ibya Roi Kared byombi bikorera i Bujumbura. Mugenzi wacu Frederic Nkurikije abiganiraho na muganga Theodore niyo nkuru, umuhanga mu ndwara zandura n'izifatira mu nda, avurira muri bya bitaro byombi. Ibyo bitaro nizo zatanguye mwaka 2010. Nk'uko mubizi aha mu Burundi haracyari ibitaro bike, cyane cyane haracyari novuga abaganga bake uravye indwara ziri mu Burundi. Nico gituma ibyo bitaro babishyizeho, abantu bagiye hamwe babishiraho kugira ngo bafashe leta kuvura abantu. Hanyuma ibyo bitaro byarafashe cyane mu bitari bike. Hanyuma iki kiza kije cya COVID-19 cyarafashe cyane kuko cyabaye mu bitaro novuga yuko byafashe inzira ya mbere kugira ngo bakire abarwayi babavure bagire uko bashobore kugira ngo abahapfa abantu bakeya cyane.